siwahamba wanyamalala hamba namakhosazana igebengu zamakhosazana aseyiqala sayibeka imilo zithi zabheka zabo hayi baba ke Jesus baba ngekho ubaba ngekho zavuka zonke ushonephi namadoda ayekhona lapho ushonephi ubaba akasaziwa ke manje into engcono ukuthi kwenziwe njani asaza bebekiwa khona ungcono sibuyele la siqhamuka khona base bephindele emuva wasehambela yedwa ushembe sentabeni wayokwenza imkhuwa yakhe sibuye Kenani inenhlanhla isandla neso nomshumayeli wayekhona siseKenani kodwa umshumayela uyame Ntabazo sibuye Ntabazo umshumayeli Ntabazo senze u1.5 day waseNtabazo ninikelile besihamba phezulu kweminikelo yenu ninikelile bantu baseGoli wahamba umfundisi wenu wayolungisa imigwaqo ebingekho eNtabazo wayilungisa ayikodwa ke ayuyilungisa isiZulu nami ngisale sengithula nje ngoba kusibali ngathi ayi uyilungisa isiZulu akayilungisanga isilungu enogandaganda bonke mangifika ebusuku uthi mkhwanazi masenayi kwaba baba ngishaya yonke buthebelele nje ngishungesa ngeloli ngishungesa ngane ngishungesa hlobo nemoto iyohamba nje izingene eNtabazo hayi kwaba sifika ngashembe akwimgodi iziwa kwenye indawo uqala imigwaqo omusha ngoba amanzi ambili umgwaqo wonke wahamba uthi kuthebelela umkhwanazi usho imgodi nendunduma nalomuntu abemgrethela ungathi bezofunda la uqala nokushayela igrade kodwa ke sambile hayi safika khona sahlala usuku lonke umhla ka1 kule nyanga le silandela uNkulunkulu singena ebhasini yakhe lebomvu lesa siye ngayo eKenani mshumayeli yebo le yafika yaphoqa futhi yalahla amakhosi nabafundisi lapha izosiphoqa masifulathela eMalisburg masifulathela senyuka la emahlathini la singabonani khona imoto ezingezansi nezingaphezulu yathi yalahla ipanela lapha ikhompyutha yalahla ipanela eziwu3 yathi njengamanje kudinga le panela eziwu3 njengamanje kudinga uoyela njengamanje sengiyama yasiyama ngase ngiyabuza mina uthe lapha ehleni hambani njengabantwana bamatshiyana akungabikho imoto elandelanayo eziwu2 leyo moto eNtabazo ihambe yodwa naleyo ihambe yodwa nami ngizoyihambela ngedwa angabikho umuntu ozongilandela ngabikho umuntu ozohamba phambi kwami futhi sohlangana eNtabazo yabuza ke mayisifile imoto ebusuku ubaba ushayelelo wa Mzimande cha ushayelelo motinyana angithi yabona shembe uNkulunkulu alibanje ucingo uma ushayelelo baba alibambe ucingo kodwa lami ngedwa ngoba ngisilima isilima mina isilimo sakushembe uyangazi ukuthi wazi kahle nje ukuthi isiphuphu sami esedlula zonke iphuphu nesingimele ngeqiniso lesi silimo sakwaNtombela bese ngithi noma nini ngisho kunzimande makufona mina ubaba uthi awuthatha icingo lo cingo lolukhalayo olwaleli ikhehla leli awuthatha ukuthatha usuthi ti ase ngiyafona khona ebusuku lakhala wayesesho matinyane lelo cingo lolo lukamfundisi Ntombela olukhalayo uthatha bathatha matinyane hayi matinyane sesifele imoto la ifile imoto yaseMalisburg unazo kuyinhlanya ushembe yabona ushembe unazo inhlanya zakhe wayesefona ngocingo athengele ubayetha wafona ngocingo athengele ubayetha wafonela network
Kusemakhosi ombele ifeni imoto ife lokhu nalokhu bangaka abantu abaphakathi bawu 6 hoyi iyanala indlela entabaso phindelane emuva funani into ningabe nisesa uyayizwa network ningabe nisesa funani imoto ezonisiza lapha ilayisha imoto yami ibuyisele ehleni nifuna imoto ezonithatha nina inibuyisele ehleni ikwathomba ibhawoti yimi ngedwa umfundisi okhona la ngapha nabashumayeli la abasebenza etafuleni kubaba nababulala imbuzi neyinkomo angikhombisa inetwork umbhalo osubhaliwe bhaliwe ubaba ngale ngifunda umbhalo cha ningabe nisesa abatsheni network angithi mina umfundisi afanele ngibagwama nje ufuna ngibangenise kahle kuze kubeswe umfundisi nangibabethi asibuyele emuva ngithi mina usiphosa phakathi esikalini futhi siyayazi into ayenzayo esiyenzayo usiphosa esikalini khumbulani enkosini ilanga ehlangakazi akushiwo kwenza washembethi wo kwathiwa kujibo umkhwanazi akahambe ayovala abantu bangabe besesa sekuvaliwe wafika ujiba ngale wathi lithi silenkosi Sheshani sekuyavalwa kwathunyelwa isigijimi yena utshena umkhwanazi ukuthi akatshena abantu ukuthi abame sekuvaliwe wafika uthi baba batshena ukuthi abame sekuvaliwe lithi silenkosi Sheshani sekuyavalwa akasangavuma umkhwanazi athi uzothi wokuba ababa nabantu ngobusheni lokujikela ephakatheni ethi uvimba abantu besakimi abakho laba abantu ngathi yonjalo-ke bafana bami asifuneni imoto thina siqhubeke siye phambili kodwa ngeke sishiyele imoto sithatha silayishe phezulu sathi siyashayela umkhizi khona iy'nsizwa laphaphandi umkhize uyi-ampulisandanese uyi-ampulisandanese mashayela umkhize uthi umkhize ndikuphi ebusuku ngo-10 ngo-10 hayi imoto ifelela hayi khululekani nibangaki sisho khululekani ngiletha imoto manje nifuna ukuyaphi cha nifuna ukuya eNtabaso nabo bekhona hayi niyeza manje nemoto wena mkhizi ngeke sikwazi ukuhamba sishiye imoto kababa la ayidonswa automatic iyalayisha funa imoto ezoyilayisha hayi khululekani ngisanayo nayo ungadlali bonyazi wena uphazima kweso wayesefika umkhizi safika kanye lezi moto zombili saphuma emotini singena kule khwantame engaphambili yayidonsa leni igibeza phezulu sasihamba nayo iyojika ibuyele ehleni thina siyaqhubeka seNtabaso masiqeda ukuqhubeka seNtabaso uyabona baba ufuna ucibana akasheshe uphi ukhona akasheshe uthi ucibane hawu ngani ukuthi wena ngibuyele ehleni ngisheshe kanjani futhi manje ngaphela ukuthi asibuyele ehleni thina hayi ushembe lo bethi asibuyele ehleni usahambile omunye lona manje ujaha ucibana azosebenza obulala imbuzi manje kunzima ukusebenza no shembe abayihlanu wena owedwa phelelani njengoyihlo sezulwini uphelele Matthew 5 law verse 48 phelelani njengoyihlo sezulwini uphelele 11 samile khona lapha ya khuluma ngobuNkulunkulu ke bukaShembe unyazi lezulu kungena ucingo lomfana womfowethu omvangela umvangela uNtombela baba semlimele sulimele yebo njengoba ngikhuluma nawe nje ngilele phansi ngihle phezulu ekrenini ngithe ukuthi ngiyanyathela ngaluza ngehla ngazoshayeka phansi ngehlombe ngilimela ngathi ngilimele kuphi ngiyamuzwa noma ekhuluma ukuthi hayi lo muntu ulimele impela mangifika eNtabaso ngimqonde baba
umfana uwe training phezulu awashaya phansi ulimele uthi biyenze njani le crane hayi baba kangazi nomshayela kanjani kodwa into ethoke nishayela yona icrane elayisha izinto athi oh hayi kulungile uwaneni taka wani makusasa uyesibhedlela olesihlanu bafika esibhedlela bathi bephukile imbambe ezisihlanu ohlangothini lonke lesinxele zephukile kwabese kwephuko wami umoya ingane yami le masifike ehleni ngolesihlanu hayi baba ingane ilimele usibiza nomdlulisi sakuye lapha phezulu ilimele baba ingane ilimele kakhulu yephuka imbambo ezisihlanu uyangihleka uthi hey wemfundisi Tombela akulutho leyo nto leyo thina le nto siyilungisa ngeminute leyo uyangena ukukhuluma ngani ukhuluma ngale nto akulutho leyo baba ephukile imbambo ezisihlanu usho njani akulutho ade angihleka ade ikhoshwa manje leyo nto thina siyilungisa nje ngemzuzu emhlanu yobusilungile njengeimbambo ezisihlanu othi zephukile wena hayi ngibuyele ngempondela umfana hey mfana ayakwazi ukukhuluma uthi ushemba ilutho lento yena uzoyilungisa ngeminute nje ilungisa nje ngemzuzu emhlanu yobusilungile amukele isibusiso mfana ngibuyele baba uzophila athi yazi yahlupha uso lethi silungile thina siyayilungisa thina lento nje ngemzuzu emncane ilunga kunjani mfana baba ngilela bangihlinzi lapha bathi bazongidraina negazi abadrain negazi lelo hey baba bathi abadrain negazi ufuna igazi lani wena hayi ufuna igazi afuna konke phela baba ngifuna phila hayi ngiyafona futhi ngakusasa baba nakho ngiphuma wenzani bangikhiphe esibhedlela akaze bengenze lutho nje bangikhiphe awusheme ukhona ushayela imoto hamba ushayela imoto yakhe amen ngensuku nje ezine wayemkhiphile shemba kehluleka amen thina sehlulekayo phelelani njengoyihlo osezulwini uphelele ungayikholwa inkolo yebhayisikili namathela kushembe ngemicabango yakho nongakwazi kwakho konke futhi mawuvelwa isaga noma uhlangana nabantu noma wehlelwa inempi musukusho ukuthi weshembe ngeke usizakale thani weshembe nyazi lwezulu one time ayeke kuphela iseconds obesefikile amen awuzobe sefikile afika isolve lenkinga ngathakaze kwenzeke lutho ngathakaze kwenzeke lutho yasafika eBloemfontein yazi baba lapha hamba khona ayikwasho yena washo ngathi uyahlala ngo2013 ngangihamba kuleli bandla athi baba sengibone kahle ngeke ngifele kuleli bandla kungcono ngihambe ezigalweni ngiqoqa abantu ngibalethe ngoba amanazareth la nabafundisi bakhona abafuna ngibona ngiyophela ngaphandle wakhala kwaku11 ebusuku wakhala warawonda wathi mfundisi ngathi baba awunenzimande nomhluli wathi mina ngifuna ukuthi ufunde umthandazo kodwa baba nobaba mkhulu abathi makuzokhuluma mina ufuna ufunde wena makuzokhuluma mina kufuneka wena uhambe phambili noma yini engizoyikhuluma kufuneka kube wena uhamba phambili manje mawuhamba uye ekhaya uyosala kuma yini yekela yonke lento le thulu vala umlomo uhlala thuthu impi yakho yonke izoliwa yini yonke impi yakho izoliwa yini khululeka hlala phansi ngoba ngikhatha lo baba uyazi 2021 namhlanje
2021 seyaphela lokhu ahlala ngo2011 ubaba akazafundelwe ngomunye umuntu umthandazo kungconywana neBhayibheli ke ngaphandle kwaJesu bakhona abake balifunde kodwa nje akazafundelwe ngomunye umthandazo no ngabe nguphi ngabe ngathi kungenalizwi etabaso iphelile impela nje lingekho ngihlohlo ngihlohloza sathi mekuzwena sekuseni ngoba uNkulunkulu uyazi izinto zakhe wafika umdlolo uthi baba ngitshela uzomfundela umthandazo uthi mina ngithula utakiwe wena yes ngokwazi ukukhuluma ngizofunda kanjani umthandazo ngoba ngikwazi ukukhuluma angikhumulanga ngathatha le ngube ngibuya ngayo enkozweni yasekuseni ngihamba ngaqonda kuye lapha endlini yakhe baba nami umdlule ngethele inganekwane ngisho njalo ngiyahoshoza hayi akakwethele inganekwane uzofunda umthandazo lapha namangeni inkonzo yasemini ngizofunda kanjani baba uzohlohlozisa lapha nakekho omunye ozofunda uzohlohlozisa lapha uzuqede wakhipha 100 rand ngathi ngicela ungisize wosi yongifundela umthandazo wathi Nkosi kubusise ngahamba chef yayazi into yakhe ayidalileyo nangalela langa ngisho ngibhubhisa umhlaba konila ngalapha uNkulunkulu wami hayi Shembe cishe wabhubha umhlaba hawu ngabe ngizoshona phi Shembe yabona ilala ngamangicabanga umzimba uthithimela wawubeka la ubule la wangiphisa ngayo wathi laba cishe wabhubha wonke umhlaba ngeminute indaba yalaba ngahlala phansi ngathi Nkosi yamakhosi hayi baba sicela intethelo kodwa ke siya khona phela baba wathi umuso nje baba awu yakhoza shembe kodwa sona sibuya khona sibuya khona lapha kunzima kakhulu hayi mina ngiyahlupheka ngifuna ukuzwa ngendaba mina ngifuna into ukuyibona ngiyiphathe ngezandla mfundisi ukuzwa ngendaba manje ngizokube ngifundekela bethi akujela kulindaba bafika belungu phezulu lapha entabeni bayipiya lentaba lapha nabayizungeza bathi ne-fence nangeyinsimbi funa ngobona lezi insimbi ngakhuluma ngento engayazi baba intaba sekuseni uhambe uyathi ngicela ukukhuphuka ngelapha phezulu ngiyobuka le ntaba lapha phezulu okuthiwa kuyiwa khona hey uyozani phela lapha baba kalela mina nginonyazi mhlawumbe wena ungazi nonyazi ngeke baba kukhuphuka abantu abalengisa amajwabu belapha kukhuphuka abantu abashingulube belapha mina nginonyazi ngingakwazi ukukhuphuka kuya lapha tethele ngiyekhona hayibo hambe uyobuza ukuthi imoto iyakhuphuka yini kuya lapha ngisahambile ngiyobuza ukuthi imoto iyakhuphuka yini hayi baba imoto iyakhuphuka phula imoto ke 4x4 kodwa mabijika kude ijika le engasikhona bisiyabe lapha entabeni hayi kanti kusho le ndaba engapha la ihlangana khona lezi ndawo ihlangana lapha phakathi nendawo iyodwa lenkulu ebhekele iyodwa intabase le ehleza amaphuphe na yonke into nawo ahlala ngaphansi akugibeli isilwana akugibeli lutho akugibeli ngisiyoni ayikhona le ndawo thola umkhizi umbangeli une 4x4 ngiyamazi khizi lethi moto sa funke kubaba manje ngitshela ngitholile imoto yakho hambe nawe uqhamuka insizwe engaka inamehlo ngaphandle nje uyakhona uthi mina uyakhona kiphela amehlo ngaphandle uyakhona yebo hayi khanje kanjani ngenwa lapha wenyuke phezulu kamkulasta ngapha wayesebenza nabelungu befaka lezi zinto evimbela amabhano ephezulu bele kude nentaba egcineni kwayo intaba ibona babefaka lezi zinto umnikazi wentaba ayigoqa wayibeka le
hayi nami ngiyazi indlela yakhona hayi into wayingalungile ke bashesha abantu kuyijoyina basibe vese beqhamuka babe baningi hali siye kubaba simfica ubaba unomkhwanazi khuluma nomkhwanazi seduze baba sengiyayeka imoto sengihamba asahambe baba napho laba babuya khona hey babuya kuphi bahamba nathi laba cha baba lo uthi ngaseBenville lona ngakhona la baba lalela Nkosi yamakhosi asizukuya emzini wale ndoda le emnikazi wale ntaba asizukuya sobuka nje umuzi isime ekudeni bese sibuya sesazi ukuthi kunjani phezulu emkhwanazi na abantu bengilinga mkhwanazi uyamazi kumfundisi wakho ahlanganisa izandla athi baba emlandweni wale ntaba akekho owake waya wabuya mayeyile baba uyilwile kodwa ngoba bahamba nomfundisi Tombela awu baba ungabadedele egameni likaMfundisi Tombela uTombela akafani nabantu akusiyo umuntu kahle uyokhuluma nalezalwane lapha entabeni aphinda abuye nawo lapha kwenziwani kodwa mkhanazi lapha konakele kuphi namba abantu bengilinga besuka wayithi hambani bathi amen awujabula ngishala phansi mina ngathula ngathi thu bahamba bathi benje ababona umfundisi usele kanti ngoba usethe phana sambe manixaleni umfundisi hayi usithimela sekufa lo athimela bonta siye lapha entabeni baba aphenduka ngibuka usuvumile manje masuvumile sahambe arawonde baba mawusuvumile woza sahambe hey mkhwanazi hey baba akekho akwabuya lapha bahamba ijiko likaNoah baba usuvumile thambe asahambe wabona uyazi vela ukuthi ngiyintoboni wabona wathi Nkosi inibusise bathi nakho ke bengufuna ngendlela sahamba 2 hours ukusuka lapha hayi unyonyoba uhamba ukhaphuzela usheshe kusuka lapha uyofika lapha ithi ngci khona intaba uzoqala intaba ke manje wenyuke phezulu lapha phezulu yabona baba ikhona ukuthi siwabhopha ngempela umhlaba ngoba kwakwenzeka into engakazi yenzeke sekwaba khona umhlaba lapha phezulu lentaba ihlukene kanje akho mngcele umngcele nje utshani lokho bungapha bungobunye lokho bungapha buyasha abucishwa umuntu ufike nje uyibonele wona umlilo mawufika pha nje umlilo ufike uyiphelele wona ubuyelele ungabusaya le selokhu kwadalwa izwi lomhlaba kunje mawuqala uphuma la kuleli izwe elingapha ungena kuleli izwe elingapha mawubona inganeke iqala ukuthatha unyawo wonke umuntu owela ngapha uhamba kanjalo uthi unyawo lanamathela phansi kodwa ayikho akolutaka akolutho inhlabathi yakhona nje imagnet ishubhoko lwakho uyahluthula ulufaka uluthuthula bese uthi nasoqala kuleza nsimbi ezilapha yanevimba amabhanoyi mangifika usentabeni phezulu ufike umntaba abuye bonke abantu ngithi Mkhize umvangeli wena phakathi umshumayeli mabe kwalahleka umuntu oyedwa la ushefu uzobafuna kithi labantu asibabale bonke la sathi sibangaki ukuze sazi mase kubuyele emvuthi besibangaki saphelele na sibabala abantu 41 khona uhamba nengane akafikanga emfuleni lo uhamba nengane mhlambe uye nje ocishe siphuphisela umhlaba ngoba wayesebona into ezingabonwa lapha na wahlala phansi nengane walibala ukumba sahamba sayisafika sifithi umoto umile eduze kwamanzi akakwazi sondela uNkulunkulu kuyayisebenzela bese nje sabuka amadolo phezulu komfula ongcwele awukho umfulo ofana nalona emhlabeni ngeke uthole sabela sathandaza saqeda ukuthandaza ngase ngithi hayi seningawaphuza amanzi bafana
kodwa ningaphuzi njengeenkomo akheni niwaphuze. Iphuthe ngilenzile ngishiya iphomede yokubhabhadisa mina ngingangena la nginibhabhadise ukuba iphomede ngiyiphethe. Manje ke iphomede iselemuva angicela ngabe ngingazi ukuthi ngisendaweni nje. Siyala sithe kubaba khona ngeke siye. Ngikhuluma nabo nje ngiyafinqa. Phusha ibhuluko ngiphushele enhloko amadolo. Thatha imjipho ngobophe emahlombe. Bathi bayawakha amanzi mayisandla siphama phezulu kwamanzi bese siqonde siqondele sona. Unganamatheli ngithosi. Abuyele lapha siwa khona amanzi. Hayi bagcina ngokuba amadolo. Baphuza njengeinkomo. Awabandisi balutho ayikho into ebanda njengale amanzi. Mahle futhi lento esimangaliso. Akukho nje ngisho ungwengwe oluncane. Ngisho udodo omncane awukho. Umpula mkhulu noma ungamemeza ngombhobho nje bangikhuluma ngombhobho nje akezwe ngeke akuzwe ngaphesheya. Akakuzwa nhlobo. Nebhanoyi lingena lula nje lingena ngathi akungena ngalutho ngisho kungena isitimela singangena ngathi akaze ngene lutho. Mayinto indiza phezulu ithi angazi kunani la phezulu lapha emngceleni wentaba. Mayindiza ifika ishayise lapha nibuyele emuva. Angena umhlongo weyigubhu. Alula phela amanzi buka phansi akhanya phansi. Angene ashe aphuma ndize. Angene lo mfayela othengisa lezi ipuni ngabe zenakuphuma ndize. Hayi, ngifike ngiqede. Bese ngufaka umlenze. Ngiyathele. Amehla kwamaqakala amanzi impela agamanqe esithweni. Ngizwe ngathi ngibanja ugesi. Lithi ithambo ngaphakathi. Ucimeze. Ngithi ngifuna ukuzwa ukuthi kohlikiza mse kube ninike ngoba phela ngiyangena. Ucimeze. Kuhlikize kuze kwenele. Bese ngiletha lolo lungakangeni phakathi ngilufaka. Ngiyayibona indawo kuyakhanya. Hayi ngene ngihambe. Avitolize umfana wami lo. Ose officer avitolize yonke into la entabeni. Ho. Ngize ngeke ngifike lapha amanzi segcina khona emadolweni. Sekuzoba matibhuluke manje bese ngibona kumnyama kunomzila nje omnyama la. Bese ngithi ake ngifaka ubhoko. Ngithi ngiyalufaka ubhoko lude. Luye lonke lungafika indawo. Kuqale kancane eswini ukuthi hey. Uphenduke ngithi ngiyabheka ngapha. Ngibone lo mfana futhi. Phinde ngilufaka ubhoko ukuthi ngiyalufaka ubhoko lungafika indawo. Kusho kakhulu ke manje ukuthi hey bese ngithi hey man ngime phezulu. Hawungihamba phezulu komuntu. Uma engathi nje lo muntu uma engathi nje aphendule kancane umhlane wakhe ngeke ngibone nakubona ngasithela nje ngingabona nakubona. Hey ngaphuma ngesipite engazange ngisibone. Ngawushaya ubholo sengingaphandle ngathi hawu chempa. Kusho ngafa. Sawugudla kumfula sayale nawo. Safika amadwala amahle sahamba sala iphela lapha phezulu sifuna ukuqhamuka sibuke phansi entabazo mase sithi siyakhona sishaya umoya sihlale ngezinqe phansi sithi hayi ngona sivumele ngona sibuyele emuva ushaye ngapho sibusele phansi so ntona sibusele phansi kanti lo moya nje umhloboni yomoya lo sigcine sigaqe ngamadolo sifuna ukuya le sigaqe ngamadolo ushemba imbali ngeenhlobo zayo ilapha ke le nto kunembali engekho emhlabeni lapha ayikho futhi imbali engekho lapha imiletsheni wabayibona imbali imiletsheni wena imiledwaleni nje kodwa ithele kahle kabi kukhona ekuthungileyo idwala leli ebomvu mawuthi usisandla khona seyiyela idonse kuhluthula ubuyise hoyi Kambe abe sesiyoqhamuka phezulu sibone ngathi into yalencane umusi loya thatha amaphoni sibone sipulathela ucingo-ke lolu cingo olukhulunywa ngayo la luboshiwe luzinkatha zabosha zodwa iy'nsimbi uyabona na ukuthi ngayiqoqwa isiqwaga siqoqa ucingo saligqoka salibopha sakuqoqa iy'nsimbi sathe sishiya nje ethe gaqa ubufakazi ukuthi zayimilela zayitshalwela lezi nsimbi
akusondela kuzo ayikuyithinta mayithintile uhambile nathi afike sayibuka ngamehlo afika ukuthi siyithinte sayidlula kuzo sayibuka ngamehlo awunathi lezi nanti lento okukhulunywa ngayo asathatha amatshama amahle kunamatshama amahle phezulu kunempepho enhle phezulu sayithatha impepho namatshe sabuya safika ntambama hambe hlabela sijabulile singabanqobi wathi ushembe ngizoyilungisa lezi zinto lezi safike sanikela kakhulu sanikela ngayo yonke imali esinayo sanikela kakhulu sakhombisa abantu into lapha entabeni hawu kunombulo omngaka entabeni kunezinto ezinje entabeni washaya unayi lezi thombe zapha phezulu yonke into yaphezulu kuma cellphone isekhameleni naselokuze nakuvideo nanoklogo yabuyela yonke lapha ithithwe khona yitshe impepho ngamanzi konke kwabuyela phezulu entabeni hawu kumaze bekunikile amatshe amabili aphi hawu bengwabekela hayi nawo bengwabekela amatshe abuyela entabeni hayi ake sivule sibone amaseluthi khona ithombe mase siyavula kusekho sithombe hambile zonke zabuyela emuva sisinde thina ekutheni singafi akuthathi isithombe lapha uyafa umuntu mathatha isithombe lapha 12 o'clock ebusuku fanele sesigubweni kwafika umoya ongakazi ubonwe nje lo ushaya lapha entabeni kwaba buya tiyati nalo wabamba ithende lakhe olesibili kusasa kufanele kuyiwe emgidi ngisenimemezisa umgido wabantu bonke kwaba buya lo kwavunulwa ngoba kushisa bavunula ababili nabathathu bathi bayasela baphephuka lapha emgidini sathi siyafona kwathiwa amaloli amile yonke imigwaqo eSouth Africa umoya uqeda abantu kwenye indawo kodwa beze yaphephuka izindlu le ngaseSwazini siyaphephuka izindlu kodwa imoto imile yonke indawo uyabona ukuthi yaphupha umhlaba manje kwafika isikhathi sokuthi ngizolalisa lezi eziwu4 intombi ebeziyosina wakhipha isihlalo wasibeka wahlala esikhundleni sokuthi amemeze ngoba uNkulunkulu amemeze ngombhobho esendlini tema ethi uhlezi nje elindele ukubusisa amakhosazana kwasuka wonke udoti ngesecond wonke nodoti ola igcekeni wamthi mbo akangabona isumo masibuko babaleka waqhamuke seyiphusha waqhamuke uphusha ngapha nangapha ngombhobho uphusha ucitha uncoselo wathi inkosi inibusise wongena endlini wongena emotini hamba mukekheni sasala sodwa khena uyavuka masibuko lesithathu uthi masibuko hey baba thina sibonanga phela sibamba amathende lapha nayabaleka sibamba amathende sibopha ngapha uyaphephuka uthi masibuko hey baba konke ngiyibonileyo lapha nembi kabi kodwa ngazi ngoba ngiyingane bese echaza ukuthi kusuke wonke udoti wamboza ubaba kangabonwa ubaba uqhamukeselwa nodoti waseyabusisa wasenyamalala hayi masibuko funa sinikele sethule lo doti kubaba lasiyele gezi baba usukume ngitshena abantu banikele kakhulu abantu ugcwala ubasket uthathe sobeke kumama usibambele lo basket so ulanda mababa esefikile sizonikela shona ilanga kusekuseni ngolesine sekhona baphinde banikele abantu ekuseni thathe imali ngihambe nayo awusilandele basikhululekile mina ngazi ukuthi ulandeleni basket hayi baba sewulandele basket uzula endlini cha ulungile basilande umnikazi wawo hayi nansi enye imali baba la komnye umnikela athi benikela manje kuseni lezi ingane babezisiphaso phela baba zithi wathi bekubangwa yini lokho hayi bekubangwa yini usho uyasondela omaziwa baba ngasi umoya umoya bangwe yilaba basukela baba uqala umuntu emzini wakhe bawunyathela lokho kwadala khona izulu umuntu abangazange unyathele lapha bamba unyathele khona lapha babulala igama lami ukuba abantu bafile emhlabeni ngabe kufe mina ngabe kuthiwa yimi engibulala umhlaba kanti yilapha shwele nkosi emakhosi kodwa khona baba hayi sibuya khona siyaxolisa shembe kodwa khona sibuya khona baba sibuya khona phelelani njengoyihlo sezulile phelela amen bengithe ngiyafakaza nje
Semfakazile yabona imfakazile. Uyazi uNkulunkulu. Yebo. Cha. Njengoba lo lesiphuku lesi sikaNkulunkulu esibulala eSouth Africa. Sehlisela abantu ku level 2. Hayi siyaqala ngesonto leli siyakulona hayi lakusasa. Lakusasa ngizobe ngise North West. Siyaqala ngesonto ubhabhathisa ke yonke inhlobo yabantu. Lapha ezansi ebuhleni. Amen. Noma angithi singaphansi ka 500 njengoba sila. Oh, shalomnyazo. Ngicela singaphansi yabona njengoba sila eThempelini. Singaphansi sikude kabi mhlambe si 200. Amen. Uhulumeni lento ufuna 500. Hayi thina ke singaphansi nakulo 500 lo kwakude kabi no 500. Mhlambe si 200 ngoba singabonyazi. Baba, yafundisa. Uyahlupha ngoba wena nokubi ngokwakho, nokuright ngokwakho wena unes house ayo yonke into. Yabona wami unganikeza mdala amandla bonke abantu abakusendayo ngase ngibabulelele bonke. Nabengalala bengavuki. Yini ngoba unawo wonke amandla ungabulali lezi zinto lokho zisihlupha zisibhani maphephe zisithuke emadedeni. Asukahleka suma hamba shonele. Hayi. Kodwa ilokho uNkulunkulu usebenza ngendlela yakhe. Ngithi mina uyaganga baba uNkulunkulu wenziwa ukuthi udalile konke kudalwe uye. Konke kudalwe uye. Siyahlukumezeka. Ngiyambuza futhi baba yazi lento eniyenza yimpi. Enziwa yini nini ngoNkulunkulu. Leyo yenza nje nawe uNkulunkulu uthathe embizeni bonke bezinto efana naleyo enziwa kuwo. Yini nina nilahla abantu nilanda umuntu esogweni nimsebenzise la athenjwe ngabantu bonke hayi umkhulu lo muntu usenje nsoba kanti niyamazi ukuthi wasesogweni lo muntu anibacaba ngengana abantu obani wena babonayo njengoba lethu hayi suka labo babe bese bedalwe kanjalo ngabasesogweni njengoba bekhona nje nabanje abanye la abasazohamba cha baba bayizo ukuthi wena uthemba abantu basebenza kakhulu abantu lathila ngeparadise uma ungasesogweni kusebenza kakhulu ngoba siyagcinana la asinakubonana nakwelizayo kusebenza kakhulu ngoba abantu bayabasonda umuntu mabe mbona ngimthuma kanti abathi ngimthuma njengoba akekho lapho siyakhona. Safika isikhathi kulezi ngane ayibona lezi engikhulume ngazo zika Matthew 5. Safika isikhathi kuBabiloni wathenga imoto ungobe useyindoda usefundile enqathi ukushayela wayeseqenjini elisesandleni sokunxele sika baba omkhulu so uthweni ohamba forever ni lahamba ilanga lamlanda unencwadi zokushayela wazoshayelela ilanga imoto washayela wasebenza kade sithi bethanda kakhulu uhambe ebusuku ilanga lathanda kakhulu uhambe ebusuku lathi lithi mfana ekseni phanje mina lethi imoto siyahamba semampondweni likhuluma nabanye ungobe uyafa dokotela bathatha nje umuntu okwazi ukushayela imoto bamfaka emotini wathi ushaya isikhiya yathi imoto ngqonyo imoto kodwa ngimvumanga ngqonyo kodwa ngimvumanga ayangavumi uthi hey kwenze njani imoto ingavumi hawo kusiyendrelo wami lo driver wami hayi baba ugula kakhulu uyafa hey hambani nimqukule khombisa uNkulunkulu bayabamqukula umuntu akwazi ukuvuka bamqukula bamfaka esiteringini noshaka kanye ukhiya yaduma imoto bahamba baye emampondweni bayimise endleleni wacheka amaphuzu acheka upetrol wenza yonke into waphuma nje wayihambela akakhulekile akanalutho nomncane hoyi mina washa umthetho ukuthi ushemba kavulele ilanga lalivulele nenyanga eziqala ukufika yayivulela ngathi no kufuneka uNkulunkulu avulele ukuze kubathi angavulelwa abantu avulele uNkulunkulu
driver uNkulunkulu akamvulela uNkulunkulu futhi afuka misi imoto eminyango endlini emapondweni lehle umthathu wendaba la ngene endlini wabuyela ungobe sekulokho akufe bekumphetha kangakwazi ukusuka la estelini yangena endlini yenza umkhuba yakubo yaphuma lapho yabiza intalisuthi yathi hamba nakho idokodo lapha ya balakho idokodo baqeda mthatheni imfoke khona bamthatha bamfoka khona yageza ekuseni kabe yayigeza ngana ngathi yasiphuma yasime eminyango yasithatha isigqoko isibhekisa kanje edokodweni likaNgobese washa warola endlini uyedwa washa wajulwa amanzi imbonile ayikhona ukuthi uselungile yambona umanzi wonke umzimba manje uright yathatha gosa yayibuyele endlini yavuka kusasa yenza lokho futhi nangakusasa nangosuku lesithathu yenza lokho wavuka uNgobese waphila okungapheli kunjani lafika ilanga lasiyofombela ukuthi uyohamba uNgobese uthe ngo6 ntambama ekuphakameni wambiza wathi thatha imoto mfana siyahamba siye eJudiya wayithatha imoto uNgobese wayimise eminyango langeni ilanga lahlala labahlala wabili wayishayela imoto ntambama yahamba ithema idlula ivelele phela imgwaqo ubuhamba phakathi emadolobheni ithema idlula ivelele wathi yabheka emotini wayithola sehlezi yedwa ayikazimi imoto wathola sehlezi hawu ubaba ushonaphi waqalaza yonke indawo wayesethi yabheka lesi sibuko esila phakathi emotini esikhomba ngemuva wamthola ehlezi ngemuva nomunye bahlezi babili ngemva bayaxoxa waqhiyama esihlalweni uthi ufuna ukuzwa le nkulumo ekhulunywa la ngoba baqoqa labantu baze bahleke lutho akangezwa lutho kwase kuyamcasula uNgobese ukuthi ubaba usuke kanjani la wazohlala ngemuva futhi lona akhuluma naye ngemuva ungene kuphi nini wathatha imoto wayimise eBhawuzini lotho ngathi eBhawuzini ekhanya kakhulu uthi uyabheka akukho shembe akekho nalo shembe nalo omunye obeqoqa nomunye naye akekho hotel petrol wayilungisa imoto wama wayibuza ukuthi ngenze njani ke manje laselithizwe emoyeni kuthiwe kuyiwe eJudiya noma usuhamba wedwa ke hamba eJudiya wathatha imoto ayishayela uye lo istenga uye lo ya ewela uthukele mayile uwela nje uthukele enyathela ngaphesheya imoto wamthe sethi uthe promote lekhila uthe awu mfana kade sengilele uthi Ngobese baba kunzima kabi ukusebenza nawe yabona wena kunzima ukusebenza nawe akaphindanga amphendule bahamba nje wafunga mase imoto eminyango eJudiya wangena waqeda ngene endlini waphuma lapho wathi lalela la thatha yonke into yakho uhambe forever aphendule bekele woneni uNgobese kwashiwe ingane ukuthi akanakuphela noma ngententele anakuphela la ekhaya 128 asemva lehlabelo sothandaza sonke Nkosi usekho kwabancwele